U fl-istess waqt nirringrazzjaw għall-ħidma kollha u għall-imħabba kollha li wera mad-dijoċesi tagħna ta' Għawdex. Nibdew billi nagħmlu daqsxejn ta' talba flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-Iben Talla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Nistgħu noqgħdu bil-qiegħda. Eccellenza, nilqgħuk bil-ferħ fostna. Hawnhekk qudiemek qiegħed tara parti mill-lajċi, mill-ħafna lajċi li għandna impenjati fid-dijoċesi tagħna. Għall-grazzja t'Alla, id-dijoċesi tagħna hija rikka mhux biss vokazzjonijiet saċerdotali, imma hija rikka wkoll bil-ħidma, bil-parteċipazzjoni ta' ħafna lajċi. U hawnhekk hawn parti mill-ħafna lajċi li jenuna flimkien ukoll mal-ħajja konsagrata mar-reliġjużi li flimkien it-tlet komponenti tal-komunità nisranija jagħmlu l-Knisja ta' Kristu, saċerdoti, reliġjużi u lajċi. Hawnhekk hawn diversi kategoriji ta' lajċi, issa ikollok l-opportunità illi uħud minnhom f'isem l-oħrajn jesprimu mhux biss ir-rwol tagħhom fil-Knisja, imma wkoll dak li jagħmlu, dak li jwettqu barra mill-Knisja. Uħud minnhom permezz tax-xogħol tagħhom u permezz tal-missjoni tagħhom huma verament dak li jgħid il-Vanġelu dawl fid-dinja u melħ tal-art u dawl tad-dinja. U allura jiena nixtieq minn barra li nirringrazzja lilek għal din l-opportunità li qiegħed tagħtina llejla, nixtieq nuri l-apprezzament kbir tiegħi lilhom u nwiedhom bħal dejjem li nitlob għalihom u għall-familji tagħhom. Fidejk, Eċċellenza. Bene, grazie a Don Anton. Un grande benvenuto a tutti.
Grazie per essere venuti a questo incontro questa sera. Apprezzo molto la vostra partecipazione. Napprezza ħafna l-partiċipazzjoni tagħkom. Il Vescovo mi ha detto un gran bene di voi L-isqof kellimni b'mod tajjeb ħafna dwarkom. e devo dire che sono molto contento delle parole che ha speso, U nixtieq ngħidilkom li ninsab kuntent ħafna bil-kliem li qalli. perché da una parte conferma Għaliex min-naħa jikkonferma le grandi qualità di Don Anton, il-kwalitajiet sbieħ ta' Don Anton, sulle quali il Santo Padre ha confidato tanto quando gli ha affidato la responsabilità diocesana di Gozo. il-Papa stra ħafna fuq dawn il-kwalitajiet sbieħ ta' Don Anton meta fdalu responsabilità pastorali ta' Dioċesi ta' Għawdex. Ma sono contento anche perché questo mi conferma in una percezione che ho avuto già da diversi anni, sin dagli inizi del mio servizio di nunzio apostolico a Malta e in Libia, Dak li qalli Don Anton dwarkom jikkonferma wkoll dak li jiena l-maħt dwar id-Dioċesi tagħkom kemm ili hawnhekk bħala rappreżentant tal-Papa fid-Dioċesi ta' Malta, Għawdex u l-Libja. la percezione che questa è una chiesa viva, Dak li jiena l-maħt hija li din hija knisja ħajja. una chiesa che si distingue piccola, senz'altro, certamente il numero è quello che è, 35.000 abitanti più o meno, Anke jekk il-knisja tagħkom hija żgħira hawnhekk Għawdex intom qegħdin bejn wieħed u ieħor madwar 35,000, ma una chiesa che si distingue non soltanto per un eccellente numero di sacerdoti qualificati, imma hija knisja li mhux biss tiddistingwi ruħha għan-numru ta' saċerdoti kwalifikati di religiosi e di religiose che si fanno onore, u ta' reliġjużi li jagħmlu nur, ma una chiesa viva grazie soprattutto alla presenza di tanti laici qualificati imma fuq kollox il-Knisja f'Għawdex hija ħajja minħabba l-preżenza ta' tant lajċi impenjati. che cercano di vivere la loro missione di battezzati Lajċi li tippruvaw tgħixu l-missjoni tagħkom ta' imamdin al servizio della missione della Chiesa oggi, għas-servizz u l-qadi tal-Knisja llum, condividendo, grazie a Dio, non soltanto le direttive pastorali del Vescovo, faqda sħiħa mad-direzzjoni pastorali tal-Isqof ma anche la visione profetica di Papa Francesco. u anke faqda mal-viżjoni profetika tal-Papa Franġisku. Allora vorrei dire anzitutto un grande grazie non soltanto a voi per essere venuti, Allura nixtieq ngħid grazzi ta' ratti l-ħajr minn qalbi mhux biss lilkom li qegħdin hawnhekk, ma al vostro Vescovo, a Don Antonio, imma anke l-Isqof tagħkom Don Anton, al Monsignor Vicario Generale, għal Monsignor Vikarju Ġenerali, al Rettore di questo bello santuario, Don Gerardo, għar-rettur sabiħ, għar-rettur ta' dan is-santwarju sabiħ, Don Gerald, a tutti e a ciascuno di voi. u lil kull wieħed u waħda minnkom. Come sapete, in questi anni in cui ho servito come nunzio apostolico qui, Kif forsi tafu fis-snin li għamilt bħala nunzju apostoliku hawnhekk, ho seguito con particolare attenzione la vostra diocesi segwejt b'attenzjoni partikolari Dioċesi tagħkom ta' Għawdex. e fin dagli inizi mi ha colpito molto il dinamismo spirituale e pastorale che la anima. U mill-bidunet laqatni dinamika spiritwali li tanimakom. Direi che fin dagli inizi sono rimasto colpito soprattutto da un fatto, Nixtieq ngħid li mill-bidunet ġejt milqut minn fatt partikolari. e cioè che prima sotto la guida del loro vescovo, ora cardinale Mario Grech, Li fil-bidu taħt it-tmexxija tal-Isqof Grek illum kardinal e ora del carissimo Don Anton, u issa taħt it-tmexxija tal-Aziz tagħna Don Anton, la Chiesa di Gozo ha preso sul serio quella conversione pastorale che sta tanto a cuore a Papa Francesco. inħossi li l-Knisja f'Għawdex ħadet bis-serjetà il-konverżjoni pastorali li hija tant tal-qalb il-Papa Franġisku. E sta diventando sempre più U l-Knisja f'Għawdex qed issir dejjem una Chiesa aktar in sintonia con lui, con il Papa, Knisja faqda mal-Papa, una Chiesa in uscita, Knisja li toħroġ,
una chiesa che esce dalle sacristie, Knisja li toħroġ mis-sakristija. che va per Kni- il mondo ad Knisja li- annunciare la buona novella Knisja del li Signore tmur per il mondo fid-dinja oggi. biex ixxandar fid-dinja tal-lum l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu. Ricorderete che il vostro vescovo ha fatto di questo il centro, uno dei punti principali del suo programma pastorale. Tiftakru li l-isqof tagħkom għamel minn dan iċ-ċentru tal-programm pastorali. E non mi ha sorpreso il fatto che in questo programma U ma sorprendinix il-fatt li f'dan il-programm egli ha sottolineato in maniera speciale huwa insista b'mod partikolari il ruolo e la partecipazione dei laici. ir-rwol u l-parteċipazzjoni tal-lajċi. Non mi ha sorpreso perché quando studiavamo la candidatura di Don Anton Ma sorprendinix għaliex meta studjajna il-Dun Anton biex ikun possibilment isqof tagħkom, egli veniva indicato non soltanto come la persona ideale per essere il vescovo di Gozo per il fatto che era stato rettore del seminario, kien indikat li ikun isqof tajjeb għal din id-djoċesi mhux biss minħabba l-fatt li kien ma anche rettur per il servizio tas-seminarju, lodevole che egli rendeva già da diversi anni imma anka minħabba is-servizz tajjeb ħafna li wettaq al għal diversi laicato snin cattolico, mal-lajċi kattoliċi, specialmente in ambito familiare e di preparazione al matrimonio. mod speċjali f'dik li hija ħidma mal-familji u fit-tħejjija żwieġ. Non mi ha sorpreso perché è evidente che la Chiesa non può essere, anche a Gozo, non può essere soltanto una Chiesa di sacerdoti e religiosi. Il-Knisja f'Għawdex ma tistax tkun knisja tal-qassisin u reliġjużi, Ma è Chiesa di tutto il popolo di Dio, imma titissir knisja tal-poplu di tutti i tal-Alla kollu, battezzati, tal-imamdin kollha, dove ognuno deve fare la sua parte fejn kull wieħed irid jagħti s-sem e tiegħu deve dare il suo contributo u rid jagħti l-kontribut tiegħu per la missione della Chiesa di oggi nel mondo d'oggi. għall-missjoni tal-Knisja tal-lum fid-dinja tal-lum. Ora, questa accentuazione sul ruolo dei laici, Dan l-enfasi fuq l-irwol tagħkom il-lajċi, sulla partecipazione dei laici, fuq il-parteċipazzjoni tal-lajċi. sapete bene che sta molto a cuore anche a Papa Francesco, Tafu li huwa ħafna l-qalb il-Papa Franġisku, che dedica ampio spazio a questo tema nei suoi discorsi e nei suoi documenti. li jagħti spazju kbir fuq dan l-aspett fid-diskorsi u d-dokumenti A tiegħu. questo riguardo vorrei una volta di più indicarvi quel bel documento che Papa Francesco ha scritto agli inizi del pontificato, F'dan id-dawl nixtieq nindikalkom dak id-dokument sabiħ li l-Papa Franġisku tagħna fil-bidu tal-pontifikat tiegħu. e che costituisce come la magna carta del suo programma pastorale per la Chiesa di oggi, dove ognuno deve fare la sua parte. Dokument illi nistgħu nsejħulu il-Manja Karta tal-Knisja tal-lum fejn kull wieħed u waħda minna irid jagħti s-sem tiegħu. In termini di conversione pastorale, F'sens ta' konverżjoni pastorali, di una Chiesa che va e che esce dalle sacristie, ta' Knisja li toħroġ mis-sakristija, che va incontro a tutti, li tmur tiltaqa' ma' kulħadd senza discriminazioni, mingħajr ebda senza diskriminazzjoni, dire questo è dei nostri e questo non è dei nostri. mingħajr ma tgħid dan u tagħna u dan mhux magħna, Una Chiesa che non ripete si è sempre fatto così, Knisja li ma toqgħodx tgħid dejjem imma aħna dejjem għamilna hekk, perché sa bene che l'anima interna del processo di evangelizzazione, għax nafu tajjeb il-ruħ interjuri tal-evangelizzazzjoni che è la missione della Chiesa oggi, li hi l-missjoni tal-Knisja llum, l'agente principale l-aġent prinċipali ta' din è lo il-missjoni Spirito Santo. huwa l-Ispirtu Santu. È Lui che anima, Huwa hu li animana jagħtina r-ruħ. è Lui che soffia. Huwa hu li jonfoħ. E dice il Papa, non imbottigliatelo, non tappatelo in una bottiglia, U l-Papa jħobb jirrepeti u jgħid poġġux l-Ispirtu Santu ġo fi xkun, taqfluh ġo fi xkun. lasciatelo lavorare, Ħalluh jaħdem, lasciatelo uscire fuori, questo ħalluh joħroġ spirito barra dan l-Ispirtu
con tutto il suo dinamismo, bil-qawwa u d-dinamika kollha tiegħu, con tutte le sue novità, bl-affarijiet ġodda li huwa jagħmel, con tutte le ispirazioni che continuerà a far sentire anche oggi bl-ispirazzjonijiet tiegħu li ħajkompli jagħtina anki llum per le sfide pastorali U che dim- dobbiamo affrontare. quddiem l-isfidi pastorali li rridu Ovviamente sto nikkonfrontaw parlando ruħna magħhom. dell'Evangeli Gaudium, Ovvjament qed nitkellem dwar id-dokument Evanġeli Gaudium fejn il-Papa jgħidilna dan kollu. la gioia del Vangelo Il-ferħ tal-Vanġelu che dobbiamo annunciare e trasmettere li aħna għandna nħabbru u nitrasmettu, non con facce imbalsamate, mhux b'wiċċ qarsa, non con facce impassibili, mhux buċuħ bl-ebda ma espressjoni, con partecipazione, imma billi nipparteċipaw con gioia. bil-ferħ. E solo così U bekk biss saremo credibili inkunu per i kredibbli nostri giorni. quddiem in-nies ta' żminijietna. Mi hanno raccomandato di essere breve perché purtroppo i tempi sono stretti, Għaluli biex inkun qasir għaliex il-ħin hu limitat, allora mi fermerei qui. għalhekk ħanieqaf hawnhekk. Vorrei soprattutto ascoltare Irrid come però Don fuq Anton kollox ci ha preannunciato, Nisma' skont ma qalli Don Anton, anche per completare la mia conoscenza anki biex insir naf del vostro impegno per la crescita della diocesi. l-impenn tagħkom quddiem dioċesi. E così potrò al limite anche poter un po' aggiornare il Santo Padre. Dan wara li nismakom sejjini biex Sapete, jiena ci nista' prepariamo- naġġorna lil Papa Ci prepariamo ad accogliere qui. li kif tafu se nilqgħu hawnhekk. Sarà 2 giorni con noi all'Annunziatura a Malta. Se jkun jumejn magħna fin-Nunzjatura f'Malta. Certamente mi farà tante domande su questo e su quello. U żgur li fil-one-to-one meta niltaqa' miegħu ħajjagħmilha ħafna mistoqsijiet fuq ċirkustanzi f'Malta. È così, questo incontro ritengo è anche una occasione provvidenziale U allura nħoss li din il-laqa hija laqa provvidenzjali per approfondire qualche aspetto. biex lili tgħinni nara f'aktar dimensjoni tal-ħidma tagħkom. Don Anton, grazie. Grazzi Don Anton. Grazzi, Eccellenza, mill-qalb, ekta din-istedina li qiegħed tagħmilna biex ninfetħu dejjem iktar għall-ispirtu qaddejs illi hu l-aġent ewlieni wara l-ħidma u l-imħabba li l-kol kemm aħna għandna lejn il-Knisja, aħna u mexjin lejn il-persuna ta' Ġesu. Jekk issa nistgħu nibdew forsi naqsmu nixxerjaw ftit jekk uħud minna fisem dawk li qegħdin hawn, imma anki dawk li mhux qegħdin hawn ser jaqsmu flimkien magħna u flimkien man-Nunzju xi ftit mill-esperjenzi fil-qosor ta' dak li qed iseħħ fid-djoċesi tagħna dak li tagħmlu intom il-lajċi. Esperjenzi ta' dottrina, illum u l-isfidi ġodda. Nista' nissejjaħ nanna katekista għaliex fil-familja ta' sew nanna. U bħala katekista għaliex li l-katekisti sħabi tal-parroċċa meta kienu tfal għallimtom id-dottrina. Iż-żminijiet inbidlu matul dawn l-aħħar 45 sena. Però jien bqaj dejjem katekista tal-bniet tas snin 5 u 6, jiġifieri fis-snin ta' bejn l-ewwel tqarbina u l-Griżma. Sfidi ġodda. Meta ħsibna li konna qbadna r-rotta, il-Covid f'daqqa waħda waqfitna u ġabitna f'sensina biex nikkonċentraw fuq dak li hu l-iżjed importanti. Meta għad-dottrina stajna niltaqgħu biss fuq Zoom, kellna narmaw ruħna għal mezzi soċjali, nitalmu nniżlu l-videos mill-lajkos u nipproduċu PowerPoints, etc. Inqtajna minn xulxejn għal kważi sentejn, imma mill-banda l-oħra tnaddafna minn ħafna reċti li konna drajna bihom u li kienu qed jaħdulna ħafna ħin u enerġija biex jiġu organizzati u l-familji għajjejjin bil-ġiri ħajlaħqu jwasslu lil uliedhom minn attività għall-oħra. Mill-banda l-oħra
bid-dottrina online, il-ġenituri baqgħu id-dar ma' wliedhom u xi wħud kienu jsegwu l-lezzjoni tad-dottrina magħhom. Il-mobile ħaspin tal-qudiem wara l-COVID u qed jagħmel ħerba fuq it-tfal iż-żgħar bl-iskuża li jżommhom kwieti. Il-fatt li t-tfal qed jiġu l-Knisja u d-dottrina armati bil-mobile qed jisfa' ta' ħsara għax ħsiebhom fil-ħin itellef l-attenzjoni fit-talb u fil-parteċipazzjoni tal-quddiesa. Soluzzjoni. Jien ma narax differenza fil-karattru bejn it-tfal ta' ilu u t-tfal tal-lum. Anzi, naħseb li t-tfal tal-lum malli jissetiljaw għas-sena ta' dottrina huma iktar edukati u jaċċettaw dak li tallimhom. Żgur li llum aħna l-katekisti għandna ħafna iżjed kuntatt mal-ġenituri permezz tal-mobile u l-email. Ma' tfal nieħu rwol ta' nanna. F'ħafna familji llum lin-nanna warbuha bil-pulit ġo xi home. Oħrajn meta l-ġenituri jkunu xogħol jippreferu jibqgħu magħluqin id-dar weħedhom biex jorqdu kemm iridu jew jilagħbu bla rażan fuq il-mobile. Jippreferu dan milli jmorru għand in-nanna. Dan il-vojt nipprova nimlijulhom billi fid-dottrina ma noqgħodx bil-wieqfa nippriedka, imma bil-qiegħda madwar mejda nitkellem magħhom. Nieħu l-ħin biex nismagħhom kollha. Meta nistaqsi, nistenna lil kulħadd iweġibni anki jgħidu ma nafx jew ma niftakarx. Nikkoreġi bil-kwiet quddiem kulħadd biex ma nagħtix lok għal sospett li qed niffavorixxi lil xi ħadd. Meta naqraw mill-Bibja, naqraw flimkien biex min ma jafx jitgħallem ma' min jaf. Nerġgħu niftakru t-talb li kienu jafu bl-amment. Ibda mir-rat tas-salib, il-missierna u s-slima, il-glorja, billi naqrawh kelma kelma, flimkien, u mhux ngħiduh bl-amment. Nispjegaw u niddiskutu xi jfisser il-kliem li huma li tfal isejħulu da, jew għaliex ma stajtx. Insegwihom mill-qrib meta niġu biex inqerru jew nitqarbnu. Il-preparazzjoni għal-lezzjoni ta' dottrina li bħala katekista isservini ta' eżami tal-kuxjenza. Mela, jiena Dorjen Telli, animatriċi tal-adolescenti u żgħażagħ fid-djoċesi tagħna, waħda minn mijiet nistgħu ngħidu ta' animatriċi illi għandna fid-djoċesi tagħna għaliex kull parroċċa u kull ċentru pastorali għal grazzja tAlla għandu gruppi ta' adolescenti maqsumin f'diversi etajiet u anke gruppi ta' żgħażagħ. Il-pastorali mal-adolescenti tibda dritt wara il-griżma mill-form 2 il-fuq u skont l-etajiet aħna nagħmlu ħilitna sabiex inkomplu niffurmaw il-qalb, ir-ruħ u il-moħħ ta' dawn il-persuni li aħna nemnu illi għad baqalhom tant bżonn il-Knisja anke fil-ġurnata tal-lum. Tajjeb. Mela, l-adolescenti nħossu li qed nilħquhom ħafna għaliex anke permezz tal-iskejjel aħna inħeġġu ħafna sabiex dawn l-istudenti ikomplu jmorru f'dawn iċ-ċentri tagħna.
Meta jilħqu ċertu età però mill-6th form il fuq is-sitwazzjoni tiġi ftit aktar diffiċli. Il-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ ta' Għawdex qed tagħmel ħilita biex toffri esperjenzi ġodda u diversi sabiex anke dawn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jibqgħu jintlaħqu u l-kelma t'Alla tilħaq il-qalb tagħhom. Esperjenzi ġodda li qed isiru fid-djoċesi tagħna huma dawk tal-10 kmandamenti li għalihom qed jattendu diversi żgħażagħ u l-esperjenza li għadhom kif qasmu magħna huwa li verament bidlitilhom il-qalb tagħhom u l-ħajja tagħhom. Fil-pastorali maż-żgħażagħ ukoll hija inkluża il-pastorali vokazzjonali li għandna wkoll ekip illi qed jaħdem flimkien mal-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ sabiex inkomplu nesploraw modi ġodda ta' kif nistgħu naħdmu anke għal vokazzjonijiet fid-djoċesi tagħna. Eccellenza, jiena Ġesmond, u flimkien ma' Marti Viki, qegħdin nippreżentaw 60 kopja animaturi li naħdmu mal-arajjes li jkunu iddeċidew li naqdu bis-sagrament ta' żwieġ. Aħna l-kopja animaturi qegħdin maqsumi fi gruppi biex kull parroċċa f'Għawdex ikollha grupp ta' animaturi li jieħdu ssieb l-arajjes tal-parroċċa. Kull grupp għandu fih saċerdot li jieħu ssieb dal-istess grupp u l-andament tal-laqgħa. Mal-arajjes għandna nagħmlu mixja mifruxa fuq sentejn. Hija mixja li fiha nippreparaw lill-arajjes tagħna għal żwieġ nisrani. Dil-mixja tikkonsisti f'16 laqgħa magħna l-animaturi, 3 laqgħat mal-isqof tagħna, kif ukoll diversi laqgħat oħra ma' professjonisti bħal pereżempju tabib, avukat u anke bankier. Aħna ngħidu l-arajjes tagħna li żwieġ mhuwiex ritratt, mhuwiex xi ħaġa statika, imma huwa ġrajja li kontinwament tinbidel u li għalkemm sabiħa toffri wkoll l-isfidi tagħha. Għalhekk f'dawn il-laqgħat tagħna magħhom nagħtuhom il-kapaċitajiet biex ikunu jistgħu jiffaċċjaw dawn l-isfidi. Fost oħrajn nitkellmu magħhom dwar il-bidu u l-iżvilupp ta' relazzjoni u kif din tilħaq il-milja tagħha. Dwar l-istaġuni tal-ħajja tal-familja u l-isfidi li jġibu magħhom kull staġun. Dwar l-ugwaljanza tal-mara u r-raġel u d-differenza emotiva u psikoloġika tagħhom. Dwar is-sbuħija tas-sesswalità. Dwar kif niffaċċjaw il-konflitti u dwar kif inżommu u ntejbu il-komunikazzjoni bejniethom. Nuruhom is-sbuħija u l-importanza li nħobbu bħal Ġesu li ħabna b'imħabba gratis u li ma tistenna xejn lura. Imħabba li tgħader, li taħfer, li tagħti, li tifhem. Imħabba responsabbli li tkun miftuħa għal ħajja ġdida. Qabel kull laqgħa mal-arajjes tagħna, aħna jkollna żewġ laqgħat ta' preparazzjoni. Waħda mal-isqof tagħna
fejn fija jagħtina u jfissrilna l-iskeda tal-laqa. U l-oħra bejnietna il-grupp, flimkien ma' s-saċerdot tal-grupp. Fejn fija nippreparaw kif se nirrepreżentaw bl-aħjar mod u b'mod ċar l-iskeda. F'kull laqgħa tagħna l-arajjes ikollhom ħin għal diskussjoni u eżerċizzi varji biex jieħdu semm attiv fil-laqgħa. Bekk ma jkunux spettaturi biss, imma protagonisti. L-eżerċizzi servu wkoll biex inħeġġuhom u nistigawhom biex jaħsbu u jistaqsu lihom infushom dwar ir-relazzjoni tagħhom. Biex bekk din ir-relazzjoni ta' mħabba ta' bejniethom tkompli tikber u tissaħħaħ. Fl-istess ħin ukoll nagħtu ċans li tidħol ċerta familjarità bejnietna biex f'każ ta' bżonn ma jsibux diffiċli li l-qudiem jitkellmu magħna. Lill-arejs tagħna ngħidulhom li l-mħabba ta' bejniethom hija bħal xitla li teħtieġ manteniment kontinwu biex tibqa' ħajja. Bl-istess mod, iż-żwieġ jeħtieġ li anke wara t-tieġ matul il-ħajja miż-żewġa il-koppja għandha bżonn kontinwu ta' formazzjoni. Għalija għal-mara personali, inħossu li l-mulej fil-ħina kbira tiegħu magħna qed jagħtina l-opportunità biex permezz ta' kull mixja tagħna ma' dawn l-arajjes inkomplu nikbru fl-għaqda u fl-imħabba ta' bejnietna. Ta' dan nirringrazzjah bil-qalb. Grazzi. Eccellenza, Marianne u Joseph, aħna naħdmu fl-imkien mal-koppji miż-żewġa f'dik li formazzjoni kontinwa. Meta aċċettajna l-proposta tal-Isqof ta' Għawdex biex nagħtu l-kontribut tagħna f'dan il-qasam, jien u żewġi ħassejna li jien mulej kien qiegħed isejħilna għal missjoni oħra fil-ħajja tagħna. Però fil-bidu nistqar li ma naqsux id-dubji u d-diffikultajiet. Dawn l-inċertezzi afdajnijhom fidejn il-Madonna ta' Pinu li lila u ddedikat dan is-santwarju. U għalhekk tħallna għal din l-avventura ġdida determinazzjoni nagħtu il-kontribut tagħna mill-aħjar li nistgħu. Il-kontenuti tal-laqat u l-preparazzjoni tagħhom li sissa dejjem saru mill-Isqof huma ta' għajnuna kbira f'din il-ħidma tagħna li primarjament hija intenzjonata sabiex il-koppji jitħeġġu jieħdu bis-serjetà il-formazzjoni tagħhom fil-fidi. B'aċċenn partikolari fuq is-smieħ tal-kelma ta' Alla. Għax kif jgħid tant tajjeb San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani. Il-fidi mela tiġi mis-smieħ u s-smieħ mix-xandir tal-kelma ta' Kristu. Flimkien ma' suġġetti ta' natura psikoloġika, bħalma huma kif ngħixu ir-relazzjonijiet, jew kif naffrontaw il-konflitti fil-ħajja tal-familja. Dejjem tintgħażel silta mill-Iskrittura li jkollha relevanza mas-suġġett tal-laqat tagħna. Dan il-mod, il-kelma tal-Alla tiġi mwassla lil koppji
mod li tiftijem aħjar fil-ħajja tal-insara tal-lum. Għax meta n-nisrani jifhem tajjeb il-kelma, se jkun aktar imħeġġeġ li jismaħħa, jirrifletti fuqha u fuq kollox jgħixha. U għalhekk l-iskop aħħari hu li l-familjarità mal-kelma se tgħin lill-koppji sabiex jgħixu b'impenn il-vokazzjoni ta' żwieġ nisrani. U gwidati mill-kelma, l-imħabba tagħhom dejjem tkun tixbaħ lil dik ta' Kristu. Ta' għotja sħiħa lil xulxin. Konvinzjoni sħiħa naffermaw li l-mulej irot lura għal mid-darba aktar. Għal dik il-ħidma li tagħmel flimkien miegħu. Prinċipalment din il-ħidma serviet biex saħħet aktar ir-relazzjoni ta' bejnietna. Għaliex il-preparazzjoni meħtieġa ta' qabel kull laqgħa tixprunana sabiex nirriflettu, narblu aktar fil-fond fejn wasalna fl-imħabba tagħna u l-ħtieġa tal-impenn tagħna fuq bażi regolari u individwali. Kien mezz ukoll ta' kif nagħmlu relazzjonijiet ġodda u nimmaturaw fl-aspett tal-karità nisranija. Il-qsim tal-esperjenzi tagħna flimkien ma' dawk tal-koppji fil-waqt li wassal il-messaġġ b'mod aktar b'saħħtu ikabbar ukoll il-fraternità ta' bejnietna. Imma fuq kollox inħossu li din il-ħidma tagħna tatna direzzjoni lejn xiex bħala koppja inħarsu l-qudiem. Dik li nikbru flimkien fir-relazzjoni personali tagħna ma' Ġesu. Nispiċċa billi nqalbi nirringrazzja lill-Isqof Tawdex tal-fiduċja li wera fina. U intennu l-impenn tagħna flimkien mal-weda tagħna, tat-talb tagħna bris il-ħidma tad-djoċesi tiegħu. Grazzi ħafna. Insellim lek Eċċellenza. Jiena Stefan, membru fil-grupp organizzattiv Djoċesan. Hekk fuq stedina u xewqa tal-Isqof Anton. Dan il-grupp twaqqaf biex ikun il-ħsieb u l-post fejn jiġu diskussi diversi materji li jirrigwardjaw il-ħajja tal-Knisja Awċija. F'dan il-grupp ukoll jiġu organizzati l-attivitajiet djoċesani li l-Knisja Fawdex torganizza jew tesperjenza minn żmien għal żmien. Hekk sabiħ wieħed isemmi li dan il-grupp organizzattiv ta' djoċesi hu magħmul minn 39 persuna. Dawn huma lajċ impenjati li ġejjin minn kull strada tal-ħajja tal-Knisja Awċija, kif ukoll diversi saċerdoti, persuni konsagrati u oħrajn li jagħtu ħajja lill-Knisja tagħna. F'dan il-grupp insibu wkoll faxxa wiesa ta' etajiet minn adolescenti, żgħażagħ sa anzjani li flimkien jaqsmu idejat u ħsibijiet ta' kif id-djoċesi tagħna għandha tippreżenta lilha nfisha biex tkun minn ta' quddiem u effettiva fl-evanġelizzazzjoni u fit-turija tal-imħabba f'akkumpanjament tal-persuna umana imeni.
din is-sena li qegħdin fija ma nistgħux ma nelenkawx ir-rwol li kellu dan il-grupp fit-tweqtieq tal-pjan pastorali li beda f'Ottubru li għadda u l-ser jiġi fit-tmiemu f'Pentekoste. Insomma, l-kelma ġib jiġi fit-tmiemu għax propju minn dan il-pjan pastorali rridu inwittu it-triq għal ħidma tagħna biex naraw kif ser tkun il-ħidma tagħna biex aħna nikxfu il-wiċċ ta' Ġesu aktar sabiħ minn qatt qabel. Aħna nawgurawlek, Eċċellenza, u nirringrazzjawk tal-ospitalità tiegħek li dejjem tajt lill-Knisja Awċija u tal-imħabba tiegħek ukoll. Grazzi. Eċċellenza, jiena konni fisem is-segreteriji parrokjali ta' Dioċesi tagħna. Bi preparazzjoni għal pjan pastorali, segreteriji parrokjali. Bi preparazzjoni għal pjan pastorali dioċesan, f'Mejju tas-sena l-oħra, il-Kurja ta' Għawdex permezz tas-Segreterija Ċentrali laqqet għall-ewwel darba is-segreterji parrokjali li huma magħmula minn żewġ rappreżentanti minn kull parroċċa ta' Għawdex. Dakinhar ġie spjegat lilna l-irwol tagħna bħala segretarji parrokjali li huwa prinċipalment li naħdmu id fit mal-kappillan jew arċipriet tagħna biex nikkoordinaw l-informazzjoni u l-ħidma bejn is-Segreterija Ċentrali u d-diversi gruppi u waqdiet tal-parroċċi u vice versa. Fil-fatt, l-ewwel xogħol imwettaq minna kien jikkonsisti fil-li bdejna nidentifikaw il-persuni kollha li huma membri ta' xi għaqda jew grupp li jagħmlu parti mill-parroċċa u l-individwi kollha li jagħtu xi forma ta' servizz fih dan il-komunità parrokjali. Matul is-sajf ġew organizzati wkoll assembleji parrokjali f'kull parroċċa ta' Għawdex fejn l-isqof tagħna Anton Tewma fisser x'inhuma l-għanijiet tal-pjan pastorali bil-motto x'intom tgħidu. U kif dan huwa parti mill-proċess u mixja ta' evalwazzjoni li l-Papa Franġisku jixtieq li jitwettaq f'kull dioċesi mad-dinja kollha bit-tħejjija għas-sinodu li se jiltaqa' fl-2023. Matul l-avvent imbagħad ġew organizzati laqgħat ta' smieħ u riflessjoni u n-novena tal-miliet bit-tema Dawl fid-Dlam. Imbagħad matul Jannar u Frar ta' din is-sena bdiet issir l-evalwazzjoni fil-gruppi diversi maqsuma fi 3 kategoriji tal-kelma, tal-liturġija u tas-servizz. Fejn kull grupp ġie mistieden jagħmel eżami tal-kuxjenza u ħejji rapport bil-punti li ħarġu minnu. Ir-rapporti tal-gruppi kollha ġew ippreżentati waqt assembleja parrokjali li ġiet organizzata f'kull parroċċa matul Frar li għalihom reġa' kien preżenti l-isqof tagħna. Hawnhekk fil-waqt li sirna aktar konxji u apprezzajna ħafna l-ħidma vasta li titwettaq b'mod volontarju f'kull parroċċa, samna wkoll bejnietna ħafna realtajiet u diffikultajiet li rridu niffaċċjaw u naħdmu fuqhom biex l-għan veru tal-pjan pastorali jirnexxi. Mill-esperjenza fil-parroċċa tagħna kif naħseb hija anke l-esperjenza ta' sħabi fil-parroċċi l-oħra. Għalkemm bi ftit imbuttatura mhux ħażin, kellna attendenzi sodisfaċenti għal dawn il-laqgħat. Iżda xorta kien għad baqa' numru sostanzjali ta' membri li ma rnexxilniex nilħquhom.
Imma fuq nota pożittiva u fuq punt li semmejt iktar minn darba inti, Eċċellenza, fuq il-fatt li l-Knisja għandha toħroġ iktar mis-sagristija u tiltaqa' u tisma' iktar lin-nies. Ħafna mill-membri li attendew għal dawn il-laqat u rew magħna l-apprezzament tagħhom għall preżenza tal-isqof Tewma fostna u l-mod li beħsema l-opinjonijiet u d-diffikultajiet tagħhom u wkoll li wera l-apprezzament tiegħu għax-xogħol li jitwettaq minnhom. Dan jagħmlilhom kuraġġ u nissel fihom iktar sens ta' appartenenza għall-Knisja. Issa fil-preżent qed isiru l-preparamenti biex ngħaddu għal fażi ta' żmien tar-Randan u żmien tal-Għid, fejn il-ħidma se tkun iffukata biex kull grupp jara fid-differenza bejn l-iskop tiegħu u r-realtà attwali u kif bħala gruppi u bħala parroċċi se naħdmu flimkien biex nerġgħu niskopru l-essenzjal tal-ħajja nisranija. Fismi u fisem sħabi l-ewwel nett nirringrazzjawk Eċċellenza tal-ħidma li wettaqt fostna u issa nawgurawlek ħafna iktar snin ta' ġid u saħħa u nitolbu l-barka tiegħek biex inkomplu bil-ħidma tagħna fid-djoċesi. Grazzi. Grazie cara Eccellenza per aver organizzato tutto questo. Grazzi Eċċellenza li organizzaj dan kollu. Sono veramente molto toccato dal vedere, sapevo come ho accennato che c'è un grande dinamismo, un grande fuoco che anima questa chiesa. Kifettilkom kont naf li hawn kaw in-nar li jaqbad fil-Knisja f'Għawdex, imma missejtula qalbina u nismakom. Conoscevo già l'impegno di Vostra Eccellenza nel seguire in particolare il ruolo e la partecipazione dei laici. Kont naf, Aziz Eċċellenza, l-impenn tiegħek li segwi l-rwol u l-parteċipazzjoni tal-laiċi. Ma credo che anche Papa Francesco sarà contento di sapere quando gli dirò Imma naħseb anke l-Papa Franċisku ħajkun kuntent meta jiena se ngħidlu che questa giornata che volge al termine con la celebrazione che ci prepariamo a iniziare. Meta se ngħid il-Papa dwar din il-ġurnata li wettaqt fostkom tilħaq il-milja tagħha fil-qudies li ħaniċċelebraw wara. Ritengo che è stata veramente provvidenziale. Inħoss li dil-ġurnata kienet provvidenzjali per consentirmi di constatare una volta di più biex nistanara għal darb'oħra la bellezza di questo tessuto cristiano partecipativo della diocesi di Koso. Iżbuħija ta' dan il-wiċċ nisrani tal-Knisja f'Għawdex. Mi piace che questa partecipazione di Vostra Eccellenza alle singole attività di questi gruppi Laqtitna ħafna Eċċellenza l-parteċipazzjoni tiegħek anke f'dawn il-laqat partikolari li saru fil-gruppi u fil-parroċċi. Tutti sapevamo che lei è un esperto di pastorale familiare e allora ascoltare la comunicazione del gruppo per le preparazioni al matrimonio e dell'altro gruppo per la formazione delle persone sposate a vivere con pienezza la loro missione, questo io lo darei già per scontato, lo sapevo, si continua le linee che Monsignor Tewma ha tracciato. Konna nafu Don Anton li huwa espert tal-pastorali fil-familja, allura meta smajna testimonjanzi ta' tħejja żwieġ u tal-koppji miż-żewġin ħadnija for granted li dawn huma żgur tajbin. Ma mi colpisce in particolare l'ultima
testimonianza quelle delle segreterie parrocchiali, Laqtitna ħafna wkoll din l-esperjenza tas-segreteriji parrokjali dove si vede che c'è qualcosa di nuovo illi che si jidher li porta f'din avanti. ħaġa hemm xi ħaġa ġdida li qegħdin tagħmlu. In questo coinvolgere i centri nevralgici della vita diocesana che sono le parrocchie, Illi permezz tagħhom qegħdin ġibu flimkien anka il-punti li iktar li għatu ħajja fih dan id-dioċesi li huma l-parroċċi. ma parrocchie non soltanto i parroci, parliamo delle segreterie parrocchiali, di quelli che si trovano a raccogliere come mediazione tra il tessuto concreto della vita della gente e i sacerdoti. U sabiħ li maħniex nitkellmu mill-kappillani, imbagħad nitkellmu minnkom il-lajċi li intom intermedjarji anka bejn il-kappillan u l-bqija tal-gruppi. Questo esame di coscienza che è stato promosso specialmente durante questo cammino sinodale, Anka dal-eżami ta' kuxjenza li għamiltu waqt din il-mixja sinodali, che certamente dà una percezione ancora più viva delle attese illi jagħti sens ta' mixja ħajja f'dak li qed nistennew. e del campo sterminato che si apre alla nostra missione e al nostro impegno. U anka l-ftuħ li jinfetaħ għall-missjoni u l-impenn tagħna. Mi colpisce anche il gruppo precedente, questo gruppo un po' ad hoc, no? Di 39 persone, 36 non mi ricordo, Laqatni wkoll dan il-grupp ta' 39 persuna che mi pare come una raccolta delle energie migliori della diocesi per confrontarsi sulle sfide con le quali ci imbattiamo ogni giorno. li fihem aspetti differenti ta' dioċesi li fihom tirriflettu dwar l-isfidi ta' kuljum li għandkom fi dioċesi. Apprezzo molto quello che la responsabile del gruppo dei giovani ci ha detto Apprezzajt ħafna dak li jieħdu ħsieb iż-żgħażagħ għalunna sul coinvolgimento dei giovani. anke dwar is-sem li Sappiamo che questo è un campo molto delicato. nafnu li dan huwa aspett li huwa ħafna delikat. I giovani sono il futuro della Chiesa, il Iż-żgħażagħ huma l-futur tal-Knisja. futuro della società, ma anche Il-futur della Chiesa. tas-soċjetà ma tal-Knisja wkoll. E magari qualche volta, sì, Padre Aiden mi richiama all'ordine, grazie Padre. Fada Hayden qed jgħidli sar il-ħin, grazzi. Qualche volta magari possono venire delle posizioni che non ci aspetteremmo, Iż-żgħażagħ ġieli jurina pożizzjonijiet li aħna ma nkunux qed nistennew, ma lasciamoli parlare imma jew inħalluhom jitkellmu e disponiamoci all'ascolto. u nisimgħuhom. Ho menzionato poco fa i seminaristi, Ftit ilu kont seminarju ma' seminaristi. dico guardate che il Papa una volta incontrando i giovani Darba minnhom il-Papa laqa ma' żgħażagħ qalilhom ha detto, mi pare al Rio de Janeiro, all'incontro dei giovani, jekk minn sejr żbar fil-World Youth Day a Rio de Janeiro. dice, mi raccomando, da voi mi aspetto che fate sentire la vostra voce Qalilhom minnkom iż-żgħażagħ jien nistenna li intom issemmu leħinkom e quando cercano di fermarvi u jekk iżommukom tkellmu gridate di più. għajtu aktar. È necessario che la Chiesa ascolti il soffio dello Spirito che ispira i vostri interventi. Importanti li l-Knisja tisma' in-nifs tal-Nebbieħ tal-Ispirtu Santu f'dak li tgħidu intom. E poi la catechesi è un incontro molto toccante Anka dak li smajna dwar il-katekezi, il-katekizmu, huwa dove miss il-qalb. la rappresentante ci ha parlato anche delle conseguenze del Covid, Fejn smajna dwar il-konsegwenzi anka tal-Covid non solo ombre, ma anche luci, li juħut minnhom huma dellijiet u oħrajn huma dwal. non solo guai, Mhux gwaj biss. ma anche aspetti positivi che sono Imma anka venuti aspetti pożittivi li ħarġu waqt il-Covid durante questi anni matul daw is-snin. di un maggiore contatto attraverso i bambini in vie nuove che ci portano ai Li genitori. kif smajna anka permezz ta' modi ġodda ġejna f'kuntatt ma' tfal u l-ġenituri. Bene, a conclusione, allora sapete di questo nostro incontro che si colloca al termine del mio servizio Kif tafu din il-laqatana għandha x'taqsam ukoll ma' tmim tiegħi tas-servizz tiegħi
a Malta e Gozo bħala nunzju apostoliku f'Malta u Għawdex e in Libia, u l-Libja, ma non solo, ma anche a conclusione del mio servizio diplomatico alla Santa Sede, imma mhux biss jaħbad ukoll ma' tmiem tas-servizz tiegħi fid-diplomazija tal-Santa Sede. lasciate che vi dica soprattutto una cosa. Nixtieq ngħidilkom ħaġa oħra. Questa sera torno a casa contento. Il-lejla ħamur id-dar kuntent. Molto contento Kuntent ħafna di vedere una chiesa viva li nara knisja ħajja che cammina con il suo vescovo li timxi mal-isqof tagħha in piena sintonia con Papa Francesco. faqda sħiħ mal-Papa Franġisku. E vi assicuro, state U tranquilli, questo nassigurakom glielo u dirò bikwitkom li il 2 e dan 3 jien se aprile. ngħidu lill-Papa fit-2 u 3 ta' April. Grazzi Eccellenza, grazzi mill-qalb. Nixtieq nirringrazzja ħafna lilkom u waslu r-ringrazzjament tiegħi lil ħafna lajċi oħra li mhumiex hawn illejla. Nirringrazzja wkoll li permettuli lil sħabi s-saċerdoti għax aħna naħdmu l-kol kemm aħna flimkien u kollha kemm aħna importanti. Jekk tonqos ġebla mill-ħajt, il-ħajt ma jibqax f'saħħtu, il-ħajt ikun f'saħħtu għax kull ġebla għandha posta u għandha r-rwol tagħha. Kemm saċerdoti, kemm reliġjużi u kemm lajċi. Grazzi Eccellenza, inse toħodna f'qalbek, imma aħna se nżommuk f'qalbna. Serraħ rasek. Ringrazzjaw il-Papa Franġisku għad-don li għamlilkom fl-isqof. Per quelli che hanno aiutato il Papa a darvi questo vescovo. U għal dawk li jgħinu lill-Papa biex jagħtikom il-dan l-isqof.
kollu fruta għal-ruħ Pawlu Mizzi.
Che mi ha invitato a passare un'intera giornata a Gozo. Abbiamo avuto diversi incontri durante la giornata che, come dicevo prima, mi hanno aiutato a capire ancora di più il dinamismo, la ricchezza di questa Chiesa particolare e chiudiamo questa giornata con questa celebrazione eucaristica in questo bel santuario mariano che so bene è molto caro a voi, ma se consentite lasciate che dica anche che è molto caro a me, che sono venuto tante volte pellegrino in privato per raccomandare alla Madonna di Tapinum le ansie e le aspirazioni della Chiesa di Malta e di Gozo e anche quella di Libia, che era affidata alla mia missione di rappresentante pontificio. In questo spirito credo che questa celebrazione oggi ha un significato particolare. Non è soltanto una celebrazione per dire arrivederci al Nunzio che sta terminando la sua missione, alla vigilia di questa giornata che il Santo Padre ha proclamato di digiuno, di preghiera, di penitenza per tutta la Chiesa domani, in coincidenza con il cammino quaresimale, noi oggi, fin da oggi, ai primi vespri di questa grande giornata di domani, vogliamo guardare a Maria soprattutto come Regina della Pace. Presentare a lei, insieme al Papa, la nostra sofferenza, la nostra apprensione per queste ore drammatiche per l'Europa specialmente, e per domandare a lei, anche in questa circostanza, che continui a manifestarsi come madre premurosa e attenta per la sorte dei suoi figli, che siamo noi, tutti noi. Pensiamo a tanti nostri fratelli nella fede, cattolici o nella fede ortodossi, che vivono ore drammatiche in Ucraina. Li presentiamo a Maria, fiduciosi nella sua materna protezione. Secondo motivo di questa celebrazione, evidentemente è una celebrazione per dire arrivederci al Nunzio. Ebbene,
vorrei confidarvi una volta di più che me ne vado con il cuore ricco di consolazione Nixtieq ngħidilkom li se nħalli il-Malta u l-Għawdex b'qalb li hija għanja b'ħafna faraġġ. per tutto ciò che ho potuto vivere durante questi anni, Minħabba dak kollu li għext matul dawn is-snin. non soltanto a Malta ma anche a Gozo. Mhux biss f'Malta ma anke f'Għawdex. Sono venuto tante volte qui per motivi più o meno ufficiali, Ġejt diversi drabi hawnhekk għal raġunijiet uffiċjali, ma a parte le ufficialità, imma apparti l-uffiċjalità credo che Gozo ha preso buona parte del mio servizio di rappresentante pontificio inħoss li Għawdex ħadet ftit tal-ħin mhux ħażin mill-ħidma tiegħi bħala rappreżentant tal-Papa. anche perché solo 2 anni fa più o meno Anche il di- Santo Padre aveva chiamato la loro vescovo, ora cardinale Mario Grech, Anka lix madwar sentejn ilu il-Papa sejjaħ l-isqof ta' din id-dioċesi issa Kardinal Mario Grech a Roma come segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Beh, una bella responsabilità. sejjaħlu biex imur Ruma u jerfa' responsabilità li hija importanti bħala segretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet. Che lui sta adempiendo egregiamente, bisogna dire. Servizz li qed jagħti b'mod tajjeb ħafna. Bisognava nominare il nuovo vescovo e dunque bisognava interessarsi a Gozo. Praticamente da quando è iniziato il Covid abbiamo pensato solo a Gozo per diversi mesi. Wara kellna bżonn nażlu wisqof ieħor għal Għawdex allura żmien tal-Covid qattajnieh inħarsu lejn Għawdex u l-bżonnijiet tagħha. La signora che prima ha parlato delle esperienze positive del Covid, no? Kien hemm xi ħadd dik il-mara li qabel tkellmet fl-esperjenzi dwar l-aspetti pożittivi wkoll tal-Covid. Aggiungete anche questo. Żidu din. Quando cominciò il Covid, quando si fermarono tutte le attività ufficiali, Meta beda l-Covid wafqu l-attivitajiet uffiċjali kollha, io dissi ai collaboratori dell'Annunziatura, ringraziamo Dio per questa provvidenza. jiena qed il-kollaboraturi tiegħi nunzjatura nirringrazzjaw l-Alla għal din il-provvidenza tal-Covid. Ora non si può più uscire, andare di qua e di là, mettiamoci dentro, terminiamo presto questo servizio. Għax la darba ma nistgħux noħorġu ħafna minn-nunzjatura naħdmu iktar fuq Għawdex. Sono grato al Covid per questo, Għal daqshekk nirringrazzja l-Alla għall-Covid. ma guardando indietro devo dire che furono mesi intensi, Però kienu xhur intensi ħafna che sarà difficile dimenticare. li ħajkun diffiċli li ninsa. Abbiamo fatto il nostro meglio per servire questo Kairos che la provvidenza di Dio metteva sulla strada della chiesa di Gozo. Għamilna ħalitna kollu biex naqdu l-Alla f'dan il-mument ta' grazzja u tal-Ispiritu fil-Knisja ta' Għawdex. Lo Spirito Santo ci ha aiutati. Dicevo poc'anzi che lo Spirito Santo, il vero agente della evangelizzazione, della presenza della Chiesa nel mondo d'oggi, L-Ispiritu Santu li huwa l-aġent veru tal-evangelizzazzjoni u l-ħajja tal-Knisja għena. ho dimenticato di dirvi che il motto del mio servizio episcopale è Veni Sante Spiritus. Nsiet ngħidilkom li l-motto tiegħi bħala isqof huwa Ejja Spiritu Santu. L'ho invocato centinaia di volte ogni giorno. Nitolbu mijiet ta' drabi matul il-jum din Dico guarda non mi it-talba. abbandonare adesso. Ngħidu titlaqnix issa. Gozo è una bella chiesa, diamo un buon vescovo. Għawdex hija Knisja sabiħa għandha bżonn isqof tajjeb. Pesco lo nomina il Papa, per carità. L-isqof jażlu l-Papa, Ma il Papa si basa sulle carte che l'Annunziatura presenta. Imma l-Papa joqgħod fuq il-karti li natuh minn-nunzjatura. Eccolo qua, il dono dello Spirito U Santo. hawnhekk għandkom id-don tal-Ispiritu Facciamo un bel Santu. applauso a Don Antonio. Inselmu l-Don Anton. Grazie Don Antonio per quello che sei. Grazzi Don Anton għal dak kollu li int. Grazie che quello che fai con tanta passione, Grazzi għal dak li tagħmel b'tant ħerqa, con tanta partecipazione, bis-sem sħiħ tiegħek, con tanto fuoco dello Spirito. b'tant nar tal-Ispirtu. Signore, continui a benedirti. Il-mulej kompli jbirkek. Puoi contare sul laicato numeroso, Tista' tistrieħ qualificato. fuq tant lajċi impenjati li hawn. Puoi contare su sacerdoti
che dappertutto nel mondo sanno è non soltanto numeroso ma anche qualificato e preparato. Tista' tistrieħ fuq is-saċerdoti numerużi u kwalifikati li għandek. Puoi contare su tante brave religiose, Fuq tant reliġjużi tajbin. su tanti bravi religiosi egregiamente coordinati da Padre Ghirlanda. Li Patrik Girlando jikkoordina b'mod tant tajjeb. Avanti così, Nimxu l-qudiem hekk flimkien. nel nome del Signore. Fissem il-mulej. Ed ora mi sono dilungato troppo, come Sì, sempre. come sempre. Tawalt bħas-soltu. Ma È vero questo. ora la cosa più importante, ci affidiamo alla Madonna di Tapino L-iktar ħaġa importanti issa nafdaw lil nfusna fidej il-Madonna ta' Pinu e ci prepariamo insieme a u celebrare nħejju i ruħna santi biex misteri. niċċelebraw il-Quddisa. Prometto che all'omelia durerà in tutto 5 minuti, promessa. Inwedkom li l-omelija ħaddum 5 minuti. Confesso Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-issib kliem bil-emin u bil-ħallejt miriti tija tijaj l-akbar tija tijaj għalek nitlob l-imqatsa Marija Rejen Verġni l-anġel għaddissin kolla u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej għalla tana. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Mulej ħnina, Cristo, pietà. Kristu ħnina, Signore, pietà. mulej ħnina. Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, lendi all'umanità che tu ami la tranquillità e la pace tanto desiderata e invocata, perché formi una sola famiglia unita nel vincolo della carità fraterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
nitfaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek. F'dak iż-żmien qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: tassew ngħidilkom li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju iħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew lil liqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal mid-darba iktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, uliet u għeliqi, flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna l-juma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. I testi liturgici che abbiamo proclamato. Il-kitbiet liturġiċi li għadna kif proklamajna Mi danno l'opportunità di condividere con voi jatuni l-opportunità li naqsam magħkom due brevi riflessioni che mi stanno molto a cuore. żewġ riflessjonijiet osra li huma ħafna l-qalbi. Valide per tutti, Joddu għal kulħadd, ma specialmente per i confratelli nel sacerdozio, iżda b'mod partikolari għal ħuti fis-saċerdozzju, ai quali vorrei rivolgermi con parola affettuosa li lilhom nixtieq inkellem f'dan il-mument minn qalbi. a conclusione di questa bella giornata che ho trascorso a Gozo. Fit-tmiem ta' dan il-jum sabiħ li qattajt magħkom f'Għawdex. E per evitare lungaggini, Sabiex ma ndawmux, lascio il testo che ho preparato alla traduzione di Padre Hayden. issa ħanaqraw l-omelija bil-Malti. Kif smajna fl-Evanġelju, Pietru jgħid tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Dan huwa dak li seħħ f'kull wieħed minna, meta xilqajna s-sejħa ta' Ġesu biex nimxu warajh, b'mod aktar mill-qrib, ħallejna kollox u morna warajh. Madankollu l-Evanġelju juruna li hemm xi ħaġa li Pietru l-Apostli ma rnexxilhomx jaħallu warajhom. U għalhekk l-istqarrija tiegħu ma tikkorrispondix għal kollox ma dak li Ġesu jistenna minnhom. L-Apostli ħallew iġbiek, imma ma ħallewx l-aspettattivi umani tagħhom, il-mod kif jaħsbu u jaġixxu, il-viżjoni tagħhom ta' kif iħarsu lejn l-affarijiet. Niftakru kemm Ġesu tħabat fuq dan il-punt u dan ma setax iseħħ f'Pietru fl-Apostli qabel il-jum ta' Pentekoste, meta l-Ispirtu Santu fl-aħħar wettaq fihom huwa stess
il-konverżjoni tant meħtieġa biex tassew iħallu kollox kif kien jistenna Ġesu. L-Apostli ma rnexxilhomx ibidlu il-viżjoni umana tagħhom fuq diversi aspetti bil-qawwa tagħhom stess. Pereżempju, fuq il-għamla ta' Messija li stennewh bħala ħellis politiku, fuq ix-xewqa li jkunu fiċ-ċentru u ħafna affarijiet oħra. Ġesu kien ukoll pjuttost ibes magħhom fuq dawn il-punti bi kliem qawwi ta' maqdir, tant li darba minnhom il-Pietru ma qatx lura milli jgħidlu itlaq minn qudiemi għax xitan. Int tfixkila lija għax min tistqis il-ħwejjeġ ta' Alla imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Din hija kwistjoni importanti ħafna lina lkoll. Aħna wkoll ħallejna kollox. Imma forsi aħna wkoll ninsabu f'sitwazzjoni tal-Apostli. Tlaqna d-dar, il-familja, l-eżistana. Imma mhux kif jistenna Ġesu minna. U kif jistenna speċjalment illum fil-kuntest tal-isfidi pastorali komplessi li rridu nafaċċjaw. Niftakru li dan huwa aspett importanti ħafna l-Papa Franġisku li ħafna drabi jerġa' jdur lejh b'mod partikolari meta jindirizza s-saċerdoti. Kif deħlin fi żmien tar-Randan u fl-ispirtu sinodali tal-pjan pastorali tagħkom, naħseb li llum nistgħu nistaqsu lil nfusna flimkien dwar it-tipi ta' għażliet li janimaw is-servizz saċerdotali tagħna. Ħallejna kollox, imma forsi għadna ma ħallejniex dak li hu l-aktar għażiż li Ġesu irina nħallu. Għaldaqstant fl-atmosfera ta' talb li tanima din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, ejjew nitolbu flimkien il-Madonna ta' Pinu, tant għażiża għalikom u għalija, biex inkomplu l-mixja tagħna ta' konverżjoni ta' kuljum kif jistenna minna l-mulej Ġesu. Fl-ewwel qari hemm element ieħor li jorqodni, jiġifieri ir-referenza speċifika għall-Ispirtu Santu bħala l-aġent primarju tat-triq tal-evanġelizzazzjoni tal-komunità nisranija. Pietru jitkellem minn dawk li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mibgħut mis-sema qegħdin jagħtukom l-Evanġelju. Dan għalija huwa punt fundamentali. Ma nistgħux inqisu lilna nfusna bħala ħaddiema soċjali jew amministraturi ta' istituzzjonijiet ċivili. Fil-mixja tagħna ta' qadi lill-Knisja u lis-Salt Natalla għandna dejjem inżommu f'moħħna li l-Ispirtu ta' Alla huwa l-ewwel aġent tal-evanġelizzazzjoni u tal-Ministeru li l-Knisja ta' Alla imsejħa biex twettaq bris is-soċjetà tal-lum. Kifet f'okkażjonijiet oħra, u b'mod partikolari fil-velja ta' Pentekoste tas-sena l-oħra hawn f'Għawdex, il-motto episkopali tiegħi huwa Veni Sancte Spiritus, ejja Spiritus Santu. F'dan il-perjodu ta' ħajti li fiha l-54 sena ippruvajt naqdi lill-Knisja bħala rappreżentant tal-Papa, f'diversi ċirkostanzi stajt nesperjenza l-preżenza u l-grazzja tal-Ispirtu Santu li akkumpanjana. Ħafna drabi matul il-ġurnata indur lejh b'din l-invokazzjoni sempliċi tal-motto episkopali tiegħi. Ejja Spiritu Santu. Nixtieq nistedinkom biex intom ukoll tagħmlu l-istess u tkunu miftuħa għall-ispirazzjonijiet tiegħu. Eżis ħuti, ejjew niftħu qalbna l-kelma ta' Alla, imħabbra llum mill-Knisja u għanħalluha takkumpanjana, tispirana, titrasformana, illum u dejjem. Waqt din il-qudiesa flimkien magħkom nitlob li d-Djoċesi ta' Għawdex li dejjem iddistingwit ruħha għal saċerdoti eżemplari u evanġelizzaturi bla qiegħda, tkompli tiġġenera saċerdoti qaddisa li għandhom għal-qalbhom li evanġelizzaw mhux biss il-Għawdex, iżda kull fejn l-Ispirtu Santu jibgħathom. Naħseb li dan huwa l-aħjar mod kif nippreparaw għar-Randan
li jibda għada u biex nilqu fostna il-Papa Franġisku. Fratelli e sorelle, a colui che ci ama e che per noi ha donato il suo Figlio unigenito, eleviamo la nostra umile preghiera insieme con Maria, Madre del Santo Amore. Għal-ġenituri sabiex jifirħu meta inti ssejjaħ lil xi wieħed jew waħda minn uliedhom għal ħajja ikkonsagrata lilek u lill-laħwa fil-Knisja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom f'idejhom l-ekonomija tal-pajjiżi sabiex l-egoizmu ma jsirx ir-regola li tmexxi r-rapporti ekonomiċi bejn pajjiż u ieħor nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għas-saċerdoti u l-persuni konsagrati fi kriżi sabiex jiftakru li fil-mixja tagħhom wara Kristu għal qadi taħuthom isibu ħafna aktar milli ħallew warahom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina impenjati fl-imħabba sabiex ngħixu bit-tama tal-mulej li għandu jerġa' jiġi fil-glorja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Padre, che ci hai amati per primo, esaudisci per la materna intercessione di Maria il sincero desiderio di vivere nella pace come i tuoi figli e nella docilità al tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il almulei menedek il-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, għal-tiġi tagħna ta' siamazza kollha tiegħu. Accogli, o Signore, il nostro sacrificio di espiazione e di lode nel divoto ricordo di Maria, Regina della Pace, e concedi alla tua Chiesa i doni dell'unità, della concordia e della pace per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. U miegħek ukoll. In alto i nostri cuori. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Hekk sewwa u xieraq. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato in Maria, Vergine Madre. È lei, l'umile ancella, che accogliendo l'annuncio dell'angelo Gabriele, concepì nel grembo virginale Gesù Cristo nostro Signore. È lei, la madre piena di fede, che stette intrepida presso la croce, dove il Figlio per la nostra salvezza pacificò nel suo sangue il cielo e la terra. È lei, la vera discepola del Cristo, Principe della pace, che insieme con gli Apostoli attese in preghiera il Consolatore da te promesso, lo spirito di unità e di pace, di gioia e di amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrandosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, con me, tuo indegno servo, con il Vescovo Alessandro che sta celebrando questa Eucaristia, con il Cardinale Mario, i Vescovi Charles e Joseph e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, li inti fismewit, yitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ilha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minoħati għalina, la daħanniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. liberaci, Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Għaxtijek jassaltna l-qawwa gloria għal dejjem. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa. Donale l'unità di pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Għatu l-paċi lil xulxin. Scambiamoci un segno di pace. Le comunioni le fate voi, pace. Sì, fate voi le comunioni. Tneħħi d-nubiet ta' dinja ħennalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħennalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi.
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saf tiegħi, istejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Preghiamo per questa comunione al corpo e sangue del tuo Figlio, donaci, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché insieme con la Vergine Maria diventiamo costruttori di pace, come Gesù ci ha insegnato nel segno della sua presenza in mezzo a noi. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Eccellenza, nixtieq li fisem is-saċerdoti ta' Djoċesi ta' Għawdex ngħidulek mill-qalb grazzi ta' dak kollu li għamilt matul dan 5 snin favur id-Djoċesi ta' Malta u ta' Għawdex. Mod partikolari ġiequ nirringrazzjaw tal-interess li dejjem urejt dak kollu li kienet tagħmel id-Djoċesi tagħna f'dawn il-5 snin. Mhux biss fl-ħsieb imma wkoll bil-preżenza tiegħek kull darba li kien ikollna xi okkażjoni speċjali. Però nirringrazzjawk ukoll anke meta dan is-santwarju għażiż għalina laqqajtna hawnhekk biex tħabbrilna l-għażla tal-isqof il-ġdid tagħna Monsinjur Anton Tewma, li verament nistenn ngħidlek li l-isbaħ rigal li se tħallilna wara tqittem din il-missjoni tiegħek. Grazzi mill-qalb u niftakru fik fit-talb tagħna. Eccellenza, nixtieq nistieden lil Fader Gerard li huwa responsabbli rettur ta' dan is-santwarju biex fissem id-djoċesi joffrilek ir-rigal illi se tibqa' tiftakar żgur għaliex l-ewnet qejl biex terfgħu. U allura imbagħad anke nistgħu nirranġawlek aħna biex tieħdu fejn trid tmur jekk Alla jrid meta tibda il-mistrieħ tiegħek. Kull darba li tara dan il-kwadru nitolbuk biex tiftakar din id-djoċesi żgħira imma intensa ta' Għawdex. Grazzi. Grazie Don Tarcisio per le belle parole, sempre fraterne. Come sa dire lei, abbiamo camminato insieme per questi 5 anni. Don Tarcisio si è fatto spesso interprete dei sentimenti dei confratelli, quando nel bene e nel male qualcosa funzionava o non funzionava. E io sempre gli dicevo: Tarcisio, ma non ti preoccupare, che siete sempre nelle nostre occupazioni e nelle nostre preoccupazioni, sotto da tempo al tempo, abbiate un po' di pazienza, ecco, no, ti ricordi?
Grazzi mill-qalb id-diskors li għamel Dun Tarċis, niftakar fi żmien meta sakemm ġejna biex naslu l-isqof il-ġdid ta' Għawdex, diversi drabi kien iċempilli b'xi ħsibijiet fuq moħħu għal meta jintażel l-isqof kont dejjem kont ngħidlu toqgħodx tinkwieta qegħdin fil-ħsibijiet tagħna u fix-xogħol tagħna l-Knisja f'Għawdex. Grazie a Don Gerardo. Dove sta Don Gerardo? Grazie a Don Gerald. Fejn ħarab? Don Gerardo. Don Gerardo, tu però devi aspettare qui un minuto fino alla fine perché abbiamo una cosa per te. Ibqa' hawnhekk għax għandna xi ħaġa lik. Don Gerardo è stato un punto di riferimento nel mio ministero perché sono venuto veramente tante volte in questo santuario e qui ho trovato sempre fraterna accoglienza e grande disponibilità da parte di Don Gerardo. Facciamo un bel applauso. Don Gerard kien punt ta' għalija kull darba li ġejt Għawdex u laqani bl-aktar mort fratern. Del Vescovo Teum ho già detto 1000 volte ma non mi stancherò mai di dire. Dwar l-isqofet mit-telf darba ma nixbaqax ngħid. È lui il grande dono dello Spirito di questi 5 anni. Huwa hu l-ikbar rigal tal-Ispirtu Santu f'dawn il-5 snin. Il Signore lo conservi a lungo. Jalla l-mulej dawmu. E continui a sostenerlo con le sue ispirazioni. U jkompli jgħinu bl-ispirazzjoni tiegħu. Il grande desiderio che gli ha di servire questa diocesi nel nome di Dio. Fix-xewqa li għandu li jaqdi din id-dioċesi f'isem Alla. Grazie caro Don Antonio. Grazie Luigi Don Antonio. Vorrei dire un grande grazie a tutti coloro che hanno preparato questa celebrazione. Grazie il dawk li ħejjew di ċelebrazzjoni. Grande grazie a voi, rappresentanti qualificati del laicato cattolico di Gozo. Grazie lilkom laici impegnati fil-Knisja ta' Għawdex. Grazie a voi, cari religiose, che siete venute. Grazie lilkom eżis reliġjużi li qegħdin hawn. Per pregare insieme durante questa Santa Messa la Regina della Pace. Biex nitolbu fl-imkien f'din il-Quddisa lill-Madonna tal-Paċi. Questo nunzio che vi ha amato molto durante questi 5 anni. U biex titolbu għal dan in-nunzju li ħabkom ħafna matul dawn il-5 snin. Un grazie speciale voglio dire al coro che ci ha accompagnato. Grazie al coro li anima dell-Quddisa. Una volta di più, grazie di cuore per la collaborazione che avete offerto. Sapevo bene che tutti siete molto occupati e che quando vi mandavo le lettere di consultazione non era facile per voi trovare il tempo per rispondere, ma l'avete fatto egregiamente. Grazie kollaboraturi kollha li meta kellna bżonn nikkonsultawkom permezz ta' ittri dejjem u ġibtuna minkejja l-impenji tagħkom. Conserverò, caro Don Antonio, questa bella icona che mi avete offerto. Se nos din l-ikona li tajtuni, Don Antonio. Il regalo più bello non potevate farmi. Naħseb rigal isbaħ minn hekk ma stajtux tatuni. È bella. Hija sabiħa. Ricorda il tempo che ho passato qui. U tfakkarni fid-drabi li ġejt f'dan is-santwarju. Mi ricordo il tempo che ho cercato di dedicare a Gozo durante la mia missione di rappresentante pontificio. U jfakkarni fi żmien li dedikajt bħala rappreżentant tal-Papa lil din id-dioċesi. Mi ricorderà tutti e ciascuno di voi. Niftakar f'kull wieħed u waħda minnkom. Sempre con grande gioia. B'ħafna ferħ. E vorrei lasciare anch'io un piccolo ricordo. Nixtieq inħalli tifkira żgħira. Anzitutto una medaglia pontificia per il vescovo. L-ewwel ħaġa medalja pontifiċja lill-isqof. Abbiamo stabilito una bella amicizia, questa medaglia possa essere il sigillo della nostra fraternità. Jalla din il-medalja tkun is-siġil ta' l-biberija u l-fraternità li tinslet bejni u bejn l-isqof tagħkom. U sinjal tas-servizz flimkien li tajna f'dawn is-snin. E magari un altro che lo vedrà il Papa personalmente.
Insieme a questa Flimkien mal-medalja vorrei lasciare anche al vescovo, Nixtieq- ho lasciato un po' a tutti i gruppi ai nixtieq quali sono stato oggi. nagħti lill-isqof kif tajt il-gruppi l-oħrajn illum. Del mio servizio, questo era in Croazia, speriamo che presto arriva qualcosa di simile del servizio in Malta e Gozo con una testimonianza del vescovo Teuma. Dan huwa Grazie, ktieb li Eccellenza. jfakkar is-servizz tiegħi fil-Kroazja li ktieb simili bħalissa qed jiġi ppubblikat dwar is-servizz tiegħi f'Malta Għawdex anka bis-serv tal-isqof ta' Għawdex. Tutte le volte che mi ha accolto qui, sempre fraternamente. U nixtieq nagħti rigal simili anke għal Fadil Gerald għad-drabi li tant laqani hawnhekk. A tutti un grande arrivederci, il vescovo ha detto quando poi ritornerai tra qualche anno, ma potrebbe essere anche un po' prima perché aspettare tanto tempo, no? Se lo Spirito Santo vuole, se la salute ci accompagna. Inselmilkom li s-qof għalli li forsi niġi wara xi ftit snin għal-vaganzi għaw, ma forsi niġi qabel ukoll għal-vaganzi. Inħallu l-Ispirtu Santu jmexxina ftitu. So di trovare qui degli amici veri Naf li jekk niġi għaw sensib ħbib ta' vera. e sarà per me una grande gioia rivedervi sempre. U jkun ferħ kbira lija li dejjem nerġa' narakom. Una cosa sola vi chiedo stasera, Nitlobkom l-aħħar ħaġa lejla, ricordate quando venite in questo santuario meta tiġu f'da santwarju, che questo è stato un punto di riferimento nella mia vita ftakru li sacerdotale. dan kien importanti ħafna lija fil-ħajja saċerdotali tiegħi. Venire qui dinanzi alla Madonna di Tappino, Li niġi hawn f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu, presentargli tutti i desideri e anche qualche volta le difficoltà del mio servizio di rappresentante pontificio. biex nitlob fis-servizz tiegħi bħala rappreżentant tal-Papa anke f'mumenti jibsa. Certo, adesso non potrò farlo più tanto spesso, Issa mhux ħanamlu daqshekk ta' spiss fiżikament hawnhekk, ma allora io lo faccio dinanzi all'icona che voi mi avete regalato, imma ħanamlu quddiem l-ikona li tajtuni. ma voi fatele in mio nome quando venite qui a pregare per le necessità della diocesi Imma meta intom tiġu titolbu għawa dioċisi e jew tolbu fismi ukoll e per le necessità della Chiesa. u tolbu għall-Knisja. Grazie, arrivederci, spero Grazzi, a presto. insemmilkom, jalla m'għandux ma narakom. Domandiamo la benedizione del Signore attraverso l'intercessione della Madonna. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.